bay bagini ki parti ki ong gumni kikeli ko voice of the people party tang ko way kikeli ba arben kikeli kini kemre kikeli ruwan yani ki badan ka party ki ong tang ko way ko voice of the people party hilale ayu nagabarkagari bagi generation bagi keno hadukan ni kasurok ka konstituensi jompi kalacak ka kambiang kiskim kimpoi ke development kamjon kiong pisyahe akan nia hapo surok man kisniyau village sa kita kayo village malagi surong kitaban perta piahe teng he na teng keren takam kata gede ka kiong ini telewi ka bukong kata hari ndai kan kata kini tidak kok tidak so kaki ong ngale ya kani kisna iwei ijaka sajan ikot ya kani ya ki ong ngale ya kani ngathau mga yung niu mau sajan kisna ya footpath iba arpot ikot media ki pini ngasna mga ya kani ka footpath kiwara ya ka surok kiwara kita ki babun ba ki pini ya ka media ba ki ong bangadai mga bagi baik ba mentang dilangam hagade ka rukun perkha maka kakam MDC, kakam MLA, kakam metrik tang hakamene bagi scheme, kadang kata ka scheme oriented mindset. Kadai baik kecing perkat eki scheme, batang eki scheme. Namar pamala kanora eki scheme, kion kita diberi kini kion ler kion long. Kalau rom berkom perkat berkom kini kita, sekarang percaya bi, sekarang percaya bi. Laaya pi kata kamandir pintrai kata kakam balai fuan ko piwan so kalau pimne le kata dari menteri lain kakam dong pi kata anda lalai kata kakam ki ko piso pi pedi ki thap sadam makmade upertai lagum berkisai dengan pelana jong hari kata ka basic duty jong pi kalau pimne kata kakam ram film nong nikmat ya kan beba pilih bersuatu baik ni tapi saya ni laai ia ni dari makipan kita simia ke kredit bagi om bakat mana pertai om bantu tapi pilih cek ATM pisai ya ke pisah jo pilih ke ATM tengok mani sih mau ke ATM dan ke pisah tu pilih tu hendak apa mana kalau bagi ni kibril kibalong scheme oriented kini ki MLA, ki MDC, ki basu scheme, nado menstep hamadame tu scheme, hagabakado, haga scheme, ikut haga scam. Indai tang ka scheme mindset kaya lam sa ka scam. Hari itu ebi, hapen jom ka jing ice scheme ke jom ki kile umno bitim. Hapen ka jing ice scheme jom ki sina ki ka project, ka no ka ka scheme ka de bandong. Manu banyo pantrai dan ni bakat nu nganyo nong manganang ni. Mendai bagi ban ice cream ya bi. Handre kiyo ban pot nang tu kiyo ban pantrai ya katu ke scheme lang bagi brio jongki bagi yo nong nanta. Dan mereka challenge ka bakau ka degane. Siakan development. Kiam ngidan kam ya kata development negeri jongi. Kadai ngidan kam development. Kadai ngidan kam scheme. Handre ka pangasmosi banong ipi kalong tangkap ni. Bagi development scheme ke bagi kiwara akan dengan jongi, kidai ki scheme kutia mutia, kidai ki kutia mutia. Ka development ke masisa, ka scheme ke masisa, ka bagi kidai pengontra, kampat poi haga jala haga jongi, kampat poi haga jala haga jongi. Kayak kebaca kalau gani. Pikwa ban tenju ya ka development ya gari jungi pikwa ban tenju ya scheme gari jungi keli tan bawe ki keli kata ka scheme baka development ka baki warra ka pen mentoy kumno ya ni kano ka development ka baki warra agari ka jungi ka banding kong ka dai ban warra ya ka jingyo kam yo jam ya ki brio ka bakum kata kam padan kidan kia bele kidan kia misi ki ba manga ngorra ya katai kipen ki scheme ke joki hadre ka kamram joki kamrai kata sekarang bapak ya bi banle ini ki scheme sna surok sna footpath sna nala hagajin sisa ya kini lerapi capacity tang ni gerang ba snong ba ki dorbar snong rengkan lem ba ki transfer ka di badai hagalan joki la banle ini
Kapadon kam minta kadang bagi dia benar kam ya ka polisi terekam. Kakamran jadi kalau bantau ya ka polisi, ondal adam ka polisi ka surau ka dewan hias dong. Pengen nuksai di. Baru kan niatin siapang katuka NREGA. NREGA lah ni katuka skim ka mengikat ka skim sispasni. Ka skim sispasni kata kan memulai. Kaskim sispasni hatu hapora uamali hapora OBC ni kawan ni mendekam MLA mendekam MDC berboleh faham sedem balik kadang kalau kami kaskim kadang ka polisi ka basai bakisien kadang ka an sisien kadang ka polisi ka basai ada di panta bitip kipsulit hiron wa ya ka